Maya pa bengi po kaya kayungan, solemnidad ning pangabayit ning Ginoo. Pakyabe tala king banalamisa, ring kapasalamatan da ring makatuki, Paris Pastoral and Finance Council, Barangay and Finance Council, Couples for Christ, Noli, Joanne, David and family, Juliet Sanchez and family, Juana Gonzalez and family, Jesus Nogoy and family, Regina Nogoy Pangan and family, Rodel, Jelu and Asa Cortez, Alwin and Teresita Lakyan, Janea and Jane Lakyan, Mora family, Alvin, Layson and family, Richard and Chona Yumul, Nympha Agapito Ong. Para king kapasalamatan king Aldoring Karelang Kebaytan, Jesus Gonzalez, Maria Christine Evangelista, Princess Alexa Evangelista, Luis Rain Salto. Para karing sa Blancaladua, Roman Sr., Jose Roman Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra, Greg Medi and Boyet Batan, Hill Sanchez, Romeo and Elsie Bondok, Guillermo and Gloria Bondok, Randy Bondok, Edna Magat, Enrico David Sr., Alicent Jada David Solatre, Joselino and Gloria Pendon, Rodolfo and Roselia Macabanti, Paulino Viesca, Fliped and Catalina Anunciacion, Fernando and Maylin Anunciacion, Vicente de Jesus and Pacencia de Jesus, Norma and Nelia de Jesus, Cristina Luna, Cesar Gomer, Manuel Solsoloy, Esperanza Cabintas, Carmelita Corpus, Apolinario Solsoloy, Alfredo Lorenzo, Nelson Mamerto Anacleta, Jose Rogelio Leticia Carbunco, Dionisio and Magdalena Ferrer, Manuel and Adelaida Gelang, Leonarda Loremas, Emerenciana and Pablo Mercado Sr., Pablo Mercado Jr., Rizal and Rayman Michael Romero, at ding sa Blancaladua King Purgatorio. Pakyabetala naman po ring kapasalamatan da Rimelbert and Liberty Tubiera, John Miguel C. Tubiera, Aaron Mel C. Tubiera, Gloria C. Mamangun, Charlon C. Mamangun, Frederick and Carla May Labonte.
para ka ring Caladwada Ri Alberto Tubiera Sr., Milagros Tubiera, Gilbert Tubiera, Loreto P. Concepcion, Felicidad C. Concepcion, Ramon S. Mamangun, John Miller C. Tubiera.
Yabeng ikanta ing dalit a pamuklat.
Hilagyuning pa ang anak, ang banal na Espiritu. Amen. Ing Ginoo manatili ke kayo. Kaya kabaning panunang abiento, ing banal na kapulungan, pigugunaman nala rin pangako ng Diyos. Ing pisyag ng propeta, ing pangakong paralayang talapagligtas para king kapulungan ng Israel, ang maging Emmanuel, ganawari ing Ginoo at subos altamo, king kaganapan ng panahon, iting pangako, pipaltutuya, kagum ng pusong mitmong tula, pagkadadaman tayang matingid, ing pamipasyag king pangabait ng Ginoo. Kanitang banwang ita, 5,000 dinala na siya 10 at siya mabanwa. Iba't king pangalalang ning yato, at 2,000 siya madalan at 50 at 7 banwa. Iba't king maragulay albog, inyang ing Diyos pislag ni ing pinanari, bilang tanda ning tipana kang Noe, at 2,015 banwa. Iba't king pangabait ng Abraham, 500 at 10 banwa. Iba't kang Moises, at iba't king pangalako na kiring Israelita luwal ning Ehipto, 132 banwa. Iba't king pangalantala ng David ang timong hari, king ka na 15 Domingo, agpang king ula ng Daniel, king dinadinala na 10 at 4 Olimpiada, king 70 at 10 at 2 banwa. Iba't king pangatatag ning syudad ning Roma, king 40 at 2 banwa, na ning imperyo ning Octava Gustao, inyang mabilugaya tumibibiya king kapayapan, ing anak ning alanganggang Diyos, king kaburyana at kabanala ning yato, kaibat nang mi pangaglik king banalay Espiritu, at kaibat ning milabas sa siyamabulan, ning pangakaglina, mibay siya king Bethlehem ning Huda, king kapamelatan ng Juan na Birhen Maria, kaniting aldo, mibait ya, ing mi katawang tao, ing Ginoong Jesucristo. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos sa ikpami, iting kabanal-banala na kabingyan, birian ming mi pasalan king sariling tula ning sala mo. Ikaming may kilala king misteryo ning sulunang Kristo ketiking yato. Kamtan mo naman sana ing kanwanan karing banwa, yung mabibiyang pong magari kambe mo, king kami tunganing banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libruning propeta Isayas. Menakit lang sulong maragul, ding taong linakad king dalumdum. Menuknangan la, king karinan amadalumdum, dapat ngeni, ing sala sa slagya karelangan. Maragul atula ing binyemo karela o ginu. Meging maligaya ing biyera king uli mo. Matulala king mayap adepat mo karela, anti mo ing tula rading tao, neng titipunan da ing pupulda, o neng pirarakayanan da ing pibandyan aasam samda. Uling ing paud king batal da, kaya kayang leko, at pati ing tambayok karing karelang pago, ika o ginu, ing sinambot king bansa, amen nalipusta at migsamantala, karing kekang memalen. Simbot mula antimo ing pamanyambot mo, karing sundalos ning midyan, kanitang milabas a panahon. Ding botas daring sasagupang kawal at ing uniformirang mengas nandaya, ing api yang tumampos karela. Uling ni baitya ing anak para kekatamo. Ing metong anak a lalaki, miyabyaya kekatamo. At ya ing maging pamuntok tamo, mayaw siyang makapagmulalang talausok, mayupayang Diyos, alang-anggang igpa, prinsipi ning kapayapan. Ing makamal ng upaya, manatiling daragul, king kayaryana, manatili ing kapayapan. Manibalaya bilang kalili ng Aring David, at manalumpakan ing upaya na, king mayap at matulid, manibat ngeni ang ganaking kapilanman. Itingan daptana ning ginung mayupaya. Ing amano ning ginung. King Aldo iti mi bait siya'y anak, para ke katamu, Alleluia. Yang tala pangabus sa Diyos tamu, Alleluia, Alleluia.
ala ding pusong sasyo, dinatang ne panayaning tao. Jesus, ngeni mi bayit, sambania, sambania, sambania. King Diyos ligayang alang kapupusan, kapayapan, King taong kalugurana, kapurian, kapasalamatan, ala ng gaing lugod naning Diyos. Emmanuel, ing Diyos busal tamo, pigdamot na, ing biye pakakalulu. Ban kapnuan, ing kakaluluan, karing kalamanibat, king ipa. Lumapit kang alang pikakunwan, bayong bayit, anak ning Diyos lawan. Lugod ding puso kaya iampang, alang kalupaing lugod naning Diyos. King Aldo iti, mi bait siya'y anak, para ke katamu, Alleluia. Yang tala pangabu sa Diyos tamu, Alleluia, Alleluia.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo kang Tito. Pepakilala na ning Diyos ing kayang grasya para king ikaligtas ding sablang tao. Ing grasya no, iya ing turo kaya katamu, ban pa ing gulutan tamu, ing marawak apami biyebye, at ing agyag na ning yatu. Uli na niti, mabibiyeta mong biyasang mamigil king sarili. Mitmong dangalan at kabanalan, busal na ning yatu, kabang panenayan tayo, itang nuan na aldo. Itayo ing aldo, apakit yang mitmong kaligayan ning Diyos, at talapagligtas tamong i Hesu Kristo. Dinawon na ing sarili na para kaya katamo, ba nakatamong sagipan king sablang karokan, at gawa nakatamong bansang bandinang sarili. Malinis, at makatalaga king pamanyapat mayap. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Manatili tamo pong makaluklok. Ausan kula po ngeni ring pamilya Kilya, ring Mr. and Mrs. Richard and Melda Kilya, ding karelang anak ni Carlo, Clarice, JM, Margie, at manyindi king maputing kandila ning Adbiento. Ingino manatili ke kayo. Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. May palyari karengal Doreta, ing Emperador Augusto, mi pabalyang kautusan karing sablang memalen, ning imperyo, king pamalistada, king karelang sarili para king census. Itiing kamumulan a census amerapat kanitang Sirio, na gobernador ning Syria, inya imbalang metong mintaya para palista, king kayang sariling balen. Sinubaya naman ni Jose iba't Nazaret, Galilea, painturo karing Judea ning balen ng Haring David a miyembro na miyaos Belen, pablasang yametong yang palipi ning pamilya na ampong lahi ning Haring David. May koyang migpalista kambi ng Maria, ang makatangunang mikasal keya at mi Aldona. Kabang atilo karing Belen, mira sing Aldo,
ning pamanganak ng Maria, at bait ning anak alalaking pangani. Binalot ne karing lampin at kirerane king lalabangan, paulining alalang lugar para karela king pepaglayunan. Kitang dane ng ita ni Godea, ating pastul ang magpuyat magbante karing karelang kawan, kabudabuding metong anghel ning Ginu pepakit sa karela, ating ligay ning Ginu sinlag karela. Tiblano ning maragula takot, dapat ding anghel nga nakarela, eko tatakot pablasang atiku keti. Pagdalara kayong balita, ama kaibi maragulatula karing sablang tao. Uli king aldo iti king bale na mituburan niyaring David, mi bait siya para ke kayo, ing talapagligtas, yapi ni Kristong Ginu. Hoy namiging tanda para ke kayo, akit siyang bingot, ang makabalot karing lampin at makakiraya king metong alalalbangan. At kabudabud kambining anghel, lintula ka rin ding mabilang-bilang anghel ning banwa. Pupuri laking Diyos at ngara, ligaya king Diyos king katas-katas sa nabanwa, at king labwat kapayapan karing taong kayang katulan. Ing ligaya, ing maya pabalita ning Ginoo. Uyan ke kao Kristo. Maya pabengi po kay kayungan. Iti po ing masayang bengi. Iting maulang bengi. Iti ing banala bengi nagewa kay katamo ning Ginu. Uling ing kabengya na iti, may bait siya ing kay katamong talapagligtas. Ing Ginu tamong Yesu Kristo. Palakpakan tayo po ing kay katamong Ginu. Ami bait ngeni pong kabengyan ay iti. Impong Pasko iti selebrasyon na ning closeness. Minsan po nakitang anak, kitang dati pong parokya, nung kanino ya close. Sabi ko po kaya, kanina ka close nga ako? Kang mamo o kang tatang mo? Peki ba na po nining anak, kang apo ko po nga na. Mas close siya pala, kang apo na. Bakit nga ako teka close kang mamo o teka close kang tatang mo? Kasi po, ela po maraton. Itatang ko po at yuking abroad, at ima ko magobraya, at parati ang alaking bali. Niya yung manese ka na ako nga na, yapintang ka na ako nga po. Uling ang manese ka na ako, agyang nano inganyaran ko ibiyena. Sabi kong sarili ko, kusinturulita nga po ngay tanga ko. Eko po kusinturuli kayo po nga po. Ne? Lalong-lalo na rangke kayong apo. Bakit sabihan kayo po ining closeness ay ti? Itangan po, matintangan pong tao, nung kanino tamo po close. Ako po, uling ala na kayong pengari, wala no rin kaya kaming matwa, mas maging close kami po, retang kapatid kong adwang babae. Ne? Uling ilamin po, renderasnan ko, kaya kami pong bali. Meka di kayo mo naman, ating kayo naman ka-close. Karing kayong pamilya. O, neng kay ka-close mo, rin kang barkada. O kaya in ka-close mo, rin kang kaklase. O kaya rin ka-close mo, retang significant others mo. Kaya itangan po, patinta mo pong ka-close king bieta mo. Agyang laman din nga liwa kaya katamo, neng kayang ka-close da, iya tao eh. Nunay nanuya, suya. Neng kay pidala-dala-dala pag impisamban eh, sisimbadala. Eh? Neng kaya akong mimisip, ay maping aso si simbare nga ako. Rita kayang katubale, simbadala nga ako. Eh? Naman po marokta, huling dakal mo naman pong santo, agyang ila, karetang pets da, ila po, close la. Nang kaya po aliwa mo, uka nila close deti, lune,
Neng kay patiking cellphone mo, ang nakakaka-close. May maruguwa bili, agyang sisimba ka. O kaya po ka rin gadgets you, iyo manrugo atabili. O kaya po mas close ka, ketang-kekang designer's bag. Neng kay pating designer's bag mo, makakabit siya king cabinet ating aircon. King Paris Presyo po, close kayo. Pota po ako, closing kaya kayo pong Paris Pris. Kaya po, maging close kayo naman kaya. Kaya po, bakit sa Ben Katie? Kasi, ngayon panahon ngayon, reng tao, very functional la At uling functional la, pati tang question, king karelang relationship. Neng kay makukutang mako-question Bakit? Kasi impong karela pong function, itamo pong boss-employee relationship. O kaya, minsan, transactional relationship mo. O kaya po, business relationship mo. Pero mas marok siguro, long relationship by convenience mo. Yan ang kaya po ngayon panahon tangi ni uso'y gamitan. Even in terms of relationship, impong Pasko, it is a celebration of closeness. Bakit it is a celebration of closeness? Especially po kay katamo pong Pilipino. Yan ang pong Pasko, karakal mumulin coming from abroad, coming from Manila, coming from different places, bang kanita, miyabe-yabe lamo po ring pamilya. Bang i-celebrate da itang karelang closeness bilang meto nga pamilya. Pero aliwa mo ita, neng kay patereng may kakaklase, may kakaluguran, atin la pong get together, atin lang reunion, o kaya po, atin lang group o pamiyabe. Kaya nung lalawen tamo po, kasantin ng selebrasyon na iti, pero yung maragulakutang itamo, relational tamo, at itamo, sagulitang makapag-close ka rin kalupatang tao, itamo kaya, close tamo kingapong Ginoo. Bakit? Kasi nung naman tayo, kaya katang Ebanghelyo ngayon yapin niya po in first recorded reunion in the history of mankind. Bakit siya piniti in first ever recorded reunion? Uling pong ing emperador kanita, Augusto ning Roma, ya po pabalyang metong kautusan, deng sablang tao na sasakupan ng imperyo ning Roma, dapat siyang palista. Bukan lang ano palista, King Ayuda, King Census, at muli laking sarili dang balen, muli laking sarili dang lugar, at uling iuse, lahi ng David, uka rin niya dapat muli. Muli sapang bato. Uka rin, ya dapat muli. Karin King Bethlehem. Bethlehem is the city of David. At niyang minuliya, karin, tinggap de. Actually po, manintul lang lugar na uka rin niya ipanganak ingke katang talapan at pus. Ya kung magtaka ko, wari, lugar ng Useita, dakal ya ka maganak, dakal ka kilala. O rin kayang sigurong kapamilya, tilo namang ka rin. Ot, tinggap. Ako po kong assumption At naning assumption da. Pota tinlang ipamikasundo mo naman Ren kayang pinsan, ren kayang kamag-anak. Bakit? Nung lawen tayo tang basis na nitang kikatamong gospel, anyang second day of simbang bengi. Aga na kaya pa po itang gospel tamo niyang simbang bengi?
Second day, kakalingwan nyo na yata eh. The genealogy of Jesus. Retang makabang lagyong, binanggit tamo ketang gospel. Ating ko pa po nga tatanda ng karetang lagyo. Ating lagyong Amun. Ne? Ating lagyong Sadok. Ating lagyong Salmon. O, liwaliwalang lagyo, rendemdam tamo, ketang gospel ay ta. Pero akit tamo, naman po perfecto, deta pong mga banggit, alagyong taong areta, atin mo naman pong godly, atin mo naman pong ungodly. Siguro, between that line, atin tamong akit. Ne? No, bakit? Ating relasyon antikaniti. Meka, di tamo po, ngayon mag-celebrate tamong Pasko. Kalupa namo naman yung karanasan ng Jose, Ampoy Maria, niyang minuliya, alang tinanggap karela. Pota sabihan da, alano kong lugar keti. Dan ako tatanggapan keti. Ne? Kaya nung lalawen tamo po, akit tamo, nung iti karanasan ng Yesus, mekad iti karanasan tamo naman. Itang pamikaintindi. At makananuneng niresolve ang Yesus iti anyang mumunang Pasko. Ating kung lung R kay kayo. At nalarining 3 R's of closeness already. Mumuna, reconciliation. Second, resolution. Third, reunion. At makananutalang akit deti, karing kakatang may basa. Pangasanting dapuring may basa. First, closeness by means of reconciliation. Kaya niya kasanting itang kikatamong first reading from the prophet Isaiah, na nung sinabi na, people who walk in darkness have seen the great light, for every boot that trampled in battle, every cloak rolled in blood will be burned. For a child is given to us, a son is given us, upon his shoulder dominion rests. He is a wonder counselor, God hero, Father forever, Prince of Peace. Dinescribe ne as the Prince of Peace in gunutang Yesu Kristo. That is why the very essence of reconciliation is peace. At makananuta ka nung agawa ita. Potang rengke katamong sandata ning benggansa. Deti, baluta na lang ilele. O kaya, retang kekatamong imalang bitmong daya na ning kamwa balutano reting ilukas. O kaya, retang kekatamong botas agagamitan panggera. Eno deti botas ning panggera nunepo tang lukas tala deti sisimbululaking kapagkumbaban. Kaya nung lalawin tamo po, potang ating pamisagsagan. Nano'y sabihan na kay katamo ning Pasko? Reconciliation. At nakasakit po ito Lalong-lalo na kitang libutan na nitang ating pate, ating pamikaintindi, potang ating inggit, nang kahit dito rin nga kakitamo ka rin kay katamong mismong pamilya. Kaya nung lalawin tamo po, nasabihan na kay katamong Propeta Isaias, to lay down our weapon of pride and put on our virtue of humility. Nung lawin tayo po yung ginutang Yesu Kristo, Joshua. Biro mo, Joshua, metong yang maragul, king libutan na ning kayang kadyosan, king libutan din kayang kayupayan, king libutan na ning kayang sikanan. Bakit kaya yung Diyos ay maging bingot siya? Using our imagination. Migpakababaya.
Meging tao ya, incarnation. Meging kalupataya bilang tao, pera mo king kasalanan. Bakit? Burinang pakiting kapag kumbaban, bang kanita iya, isut na katamo kaya. Bang kanita iya, i-reconcile na katamo kaya. Kaya yung binuna ng gewa, closeness by means of reconciliation. Second, closeness by means of resolution. Nanda kayo po. Nino po kayong may kasya mabengi ng simbang bengi. Tasyonoreng gamat siyo. Okay. Kung marine. Kaya makarining sisimba. Okay po. Thank you po. Ngining kutang. May ka 9 days tamo po. King simbang bengi. At inang may bayo kay katamo. Balata kasi. Pimpong simbang bengi kabudya tradisyon O kaya simbang bengi kabudya mo pamanyimba. O kaya simbang bengi kabudya mo mamangan bibingka. Ali, naiti po metong yung spiritual preparation kay katamo para king panyatang ningginu. Kaya kasenting kay katang second reading, king letter of St. Paul to Titus, nang sinabi na, to reject godless ways and to live temperately, justly, and devoutly. Kaya po rening 9 days areti, deti, nano kayang may bayo king biyeko? Na, nung ako dati negative ko, ngeni, positive ko. Nung dati, critical ko, ngeni, appreciative ko. Nung dati, reactive ko, ngeni proactive ko. Nung dati, material ko, ngeni more of spiritual ko. Yan ang pungalang resolution. Karening 9 days, agewatang areti, sayang mo'y wawa ko, sayang lareng homilis ko, sayang mo'y luklok yu. Resolution. Itamo po atin tamong New Year's resolution. It is a period of transformation. It is a period of change. Kaya katamo. At katlo, closeness by means of reunion. Kaya po king gospel, naring dimdam tamo, peace on earth to those on whom His favor rests. Kaya po itang balita nga ita, deng anghel, naring pong dadalana. May reunite, ingay gana-gana kaya king yato, the reunion of heaven and earth, the reunion of heavenly beings, by the angel, to earthly beings, the shepherd, the reunion of all creation. Ready pong ganaganang animalis, karingking sabsaban, ningikit da, in Diyos. Kaya po in Pasko, it is a celebration of closeness because it is a celebration of reunion. Ating metong reunion dapat tamong gawan, tangalan tayong Belen tamo. Imbelen na ini, mo po kabud design. Noon papang inakekatamo, ing reunion na ning Diyos, king tao. Ing Diyos sa mi katawang tao, bang makisawot siya kay katamo. At nino kasite? Nino po? Diyos ko, ada na balo. Naniya po kasi choir. Yapong Manuel. Emmanuel. God is with us. Ing Diyos mika tawang tao, bang mikasan metong yake katamo. Kaya yapin niya po ining Pasko Nya itamo mag-celebrate tamo, mag-reunion tamo, mag-get together tamo. Uling ating Diyos sa maging close kay katamo. At sana isundo tayong closeness ng Diyos ay nung itamo biyasa tang mag-reconcile. Nung itamo biyasa tamong mag-resolute. Nung itamo biyasa tang mag-reunite. At kaniti, yapin iting Pasko. Ating Pasko nga yapin ng pangabait na ng Diyos, busal tamo para maging close siya kay katamo.
Merry Christmas po kay kayungan. Talakad tamo. Ipasyag tayo po ngining, kaya katang kasal pantayanan, itangan, Sasalpantaya ko, sasalpantaya King Diyos, ikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning Espiritu Santo, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Ponce Pilato, mi paku king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, banmukom ka ring mabiyempong menga mate. Sasalpantaya ko King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santo, King Pangapatawad na ring kasalanan, King Pangasuplidang Mering Mete, at King Bie Alanganga. Amen. King panahon na ita, inutos ng Emperador Augusto na palistaya imbalang metong at metong. Kaniti memintula reng pengari ng Jesus Yuse Ampoy Maria at karinde tinggap ing maya pabalita ning panyatang na ning kakatamong talapan at pus. At ngini nga tang manalangin, Ginoo mandatila ka king kekang balayan, itangan po. Gino, mandatila ka, King Kekang Balayan. Ban ning aldong ngeni, maging metong yung kapiesta ning tula, para karing sablang tang pamilya at para karing sablang ayat danan tamong ditak mumang tula king aldoy ti. Ipanalangin ta king Ginoo. O, mandatila ka, King Kekang Balayan. Ban ning aldong ngeni, maging metong yung kapiesta ning tula, para karing hanggang anak, para karing masaya, karing daranop at daralan kasakitan, ipanalangin ta king Ginoo. Gino, mandatila ka, King Kekang Balayan. Ban ingaldong ngeni, maging metong yung kapiesta ning kasalpantayanan, para karetang makibalo king Ginoo, at para karing epa makibalo kaya, ipanalangin ta king Ginoo. Gino, mandatila ka, King Kekang Balayan. Ban ingaldong ngeni, maging metong yung kapiesta ning kapayapan, para karing mesagsag pauli ning pamipagkamwa, at para karing bansang mesagsag pauli ning kera, ipanalangin ta king Ginoo. Gino, mandatila ka, King Kekang Balayan. Ban ning aldong ngeni, maging metong yung kapiesta ning tula, para karing hanggang komunidad tang Kristiyana, at ban arake tamu, ing tulang ito kabang maglakbe tamu king dalan ning kapayapan, ipanalangin ta king Ginoo. Gino, mandatila ka, King Kekang Balayan. Abetala ka rin panalangin tamo, rin Pastoral Council, Pinaus Council, ng Katang Parokya, Barangay, Pinaus Council, rin Couples for Christ, Knowledge of Juan David, Julieta Sanchez, Juana Gonzalez, Jesus Nogoy, Regina Nogoy, Rodel Jeju, Elisa Cortez, Alwin, Teresita, Janea, Jane, Lakyan, Mora, Family, Alvin Layson, Family, Richard Chonayumol, ning pagapitoong Giao Family. Para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan ng Jesus, Gonzales, Maria Cristina Evangelista, Princess Alexa Evangelista, Luis Rain Salto. Para king Caladwada di Belen, Puri de Vero, Jose Roman Sr. Jr., Antonio Liminada, Juanita, Leandra, Greg Medi, Boyet, Hill, Romeo Elisi, Guillermo Gloria Randy, Edna, Adrico, Alicen Cheda, Jocelino, Rodolfo, Roselia Gloria, Paulino, Flipet, Catalina, Fernando, Maylene, Vicente, Pasencia, Norma, Nelia, Nelson, Mamerto, Anacleta, Jose Rogelia, Leticia,
Dionisio, Magdalena, Manuel, Adelaida, Leonardo, Emerenciana, Pablo, Rizal, Raymond, Michael, panalangin tala, King Gino. Gino, mandatila ka, king kaya kang balayan. Aduan tawa po ngining kay katamong sariling kapagnasan. Hoging pa, kinubod ming anak mong bugtong kitiking yato, tunay Diyos ang tunay tao, igaganakan miya, iting maula mong regalo, bit mong kapanaligan ming lalapit, harapan mo, king pamangailangan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen.
Ipurihin Diyos, metes sa kluban kaya kaya pantingay meeting tinape, para kami maganyang tinape ng biye. Ipurihin Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatad, ng kakatamong daon matanggapya, harapan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ting mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ay ikpami, makaligaya la sana kay kareting ay nayang pangmi, kaniting masusing kabengyan, patiting banala pamiligayan lamak, king kapamilataning malama pakalulu, sa upa na kaming lalong makapakingwangis king ginumi Yesu Kristo ng anak mo, akin umiyaguming pangatao mi, ilaring ka Diyosan mo, itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing mantabeya ke kayo. Imurin itasyoreng pusoyo, akatas na king Ginoo, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. King tunay katatapat at matu. Tunepin karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, ingpurya ng pong pasalamatan daka. Kapilan mo ng pong nukarin man, o ikpa Diyos malugod ang pong maganaka. Ang pating saslag niligaya na, pepakilala ng sarili na, karing mata ding kaisipan mi. King kapamilataning misteryo ning amanong mi katawang tao, bang mayagyag kami king lugod karing bagay mayakit, king kapamilatan ng Kristong kilalanan wing Diyos, at nginitatangalanda karing tao. Ulinita kambering sablang koro ring angeles karing king manwa, darilit kami king ligaya mo, at alangtok ng at ngaming pupuri.
Pilit mo'y manwa ating lawating ken kaligaya. O sana, kapatas-katasan. Waning daratang king lagyo ning Ginoo. Waning daratang king lagyo ning Ginoo. O sana, kapatas-katasan. Waning daratang king lagyo ning Ginoo. Waning daratang Ikapining banaloig pa, ing meto lelangan matampanak ang papurian. Huling king kapamilataning anak mo, Yesu Kristo ang ginumi. King upayan ing banala Espiritu, pagkalan mabong biye ing sabla, layong papagbanalan mo. Alakang tok ng mititipon king banala kapulungan mo, bang kanita manibat king kayasang ningaldo, hangga king kayalbog na ing dalisay dami ang pangya, king ligaya, king lagyo mo. Ulinita o ikpa, ipanagapumi. Pagkalog mo ang pong papagbanalan mula king Espiritu mo. Retingayin daralami ang pong darawang keka, pang magawalang katawan, ang pong daya, ning anak mong Yesu Kristong ginumi, amin ibilin kaya kami king pagmasyusyan milareting misteryo. At tatandanan mi pa kanitang binging mi panyayaya, king waning tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso na yung tinape, tinwang na yung karing kayang disipulo, at nga na, kunay niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Huling iting katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat dingapunan. Kingwaning kalis, pasibayo, pepasalamata nakat pinuri, dinwang neti ka rin kayang disipulo at nga na kunay niti ikayungan at midam kayo kaniti. Uliting kalising daya ko, ing daya ning bahay talang hanggang tipan, ang bububu para kay kayo ang pokaray sablang tao. Pang kanita mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaga na kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. I Cristo ebea, i Cristo mabie. Nanginig kanakan miyo, pamamalulungig pa, ing makaligtas ng pamaylasa, ang pong kamatay ng anak mo, ing maligayang pangasabli ng mebye, ing pamait na sa banwa at layong makasadyang salubong king kadwa ng panyatang. Darami kaya kabilang kapasalamatan iting mabiyang pong banal sakripisyo, baligdat mengbit mong pakaluloy ngayon ing banal kapungulangan mo, at kilalanan ming midawon king biyena, paulining sakripisyo king kamatayan na, biriyan mo kaming misot keka, ikaming bipasignangan,
king katao ng pong daya ng anak mo, mikatuan kami king banal mong Espiritu at maging metong kaming katawan at metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mga langanggang dawon kay kat papalirya na kaming mirakayanan, king pimamananting kay kang banal. Muna, kambening Juana Maria, ing kapilanbang birhening doon ng Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambering wan mga apostol ang pong maligayang martir, ting sablang banal, paulining pamamilatanda, manali kaming kasawpan nalang patan at kingarapan mo, o pamamakalulungig pa, itiarisa na ngayoning pangasot mikeka, pasulunganing kapayapan na pong kaligtasan, ting sablaking mabilog ayato, pasigad me sana king kasalpantayan ng pong lugoding balalakapulungan mo, akasalukuyang maglakbeke tiking yato, kambening talasuyo mo ileyo, ing papami, Florentining obispumi, ting sablang obispo, pari ang pong diakono, ting sablang susuyo king banal kapulungan mo, ting sablang tao, na ikwa mong tinipon, ning anak mo para keka. Mapamakalulungig pa, pakiramdaman mo yung panalangin iting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo. Lunusan mo nga sana tipunan ting sablang anak mo, ano lapan man makasawot, ting kapatad ming miyango na biye, at ting sablang keka, may matula pong may muna ketiking yato. Ngayon ipuking katahimikan, panalangin tala, rin kaladwad, rin kalugaran tang miyango na. Ing kaladwa ng Belen. Palugod mo sanang tanggapan king kayarian mo, anong nuka rin kami manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga, king kapamilata ng Kristong ginumi, king uli na pagkalumuking yato, king sablang bagay mayap. King kapamilata na kambi na ampong kaya, kagumning banala Espiritu, sablang parangalampong ligaya kay kao Diyos, ikpanglubos mayupaya, manggaman kingalanangga. Amen, 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 amen. Mitmong tula, mitmong saya, na pagselebran tayang ining kabingyan, ing panyatang laning kikatamong talapan at bus, ngeni manayatamo, king kayang kadwang panyatang at itamo, panalangin tamo iti, king amanong tiro na kikatamo ning Ginoo. Datang ke kami, kaya may pamihwanyang loob mo, ketiking yato at king banwa, may pamihwanyang loob mo.
Kapos mo kami king sablang marokay pa, malagan mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, baking kasaupaning pakululo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan king kasalanan, ikabyos kami nga lang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayin ming panyatang ng mitmong, ligaya, ning talapan at bus ming Yesu Kristo. Diyos ay kami, ang ginumi Yesu Kristo, sinabi na kareng apostol na, yung kapayapan lalakpan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiyag kaya kayo. Emo sa balikdan, yung kasalanan mi, nanepan sinabing kasalpantayan, yung banal kapulungan mo, pamayapan ng pangpisan metongan me, agpangking kaburian mo, kamabibiyat magari, manggamang king alanganga. Amen. Kaya paning Ginoo, parati sanang manatili kay kayungan. At kaya ka, antimurin. Pakita mo po ngining mikakami itong tamo king kapayapan. Kapayapan kay kayungan po. Kapayapan. Kapayapan. Kapayapan, kapayapan, ibigay mo kay kami, ing kapayapan, Yoing ginutang Yesu Kristo, ing kordero ng Diyos, amibait ngeni, busal tamo, bang makisaw siya kay katamo. Ya, ing kordero ng Diyos, wala rimayaw singapuna ning kordero. Ginoo, ang matampantang ka, dapat agkas may nga mano mo. Kumayap na ako, katawan at daya ng Kristo, dala na katangan sana king be alanganga. Amen. Amen. Tawa ng Kristo. Kristo.
Tama po. Manalangin tamo. Diyos sa ginumi, pagkalumusan ang ikaming matulang magmasusi, king pangabait ning ginuming Yesu Kristo, king kapamilataning minsang gimpanan mi, makabibiye kami sanang mayap, ba kaming maging matampang miyagom king alang kapupusan na biyekeya, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklo kayo po sa guli. At tumerakla po rin kakatamong kayanakan. Kabang mag-second collection po para king youth ministry ng Archdiocese, ang po ng kakatang parokya. So manyadla pong Ginaldo, kaya kayo rin nga anak tamo, at tumerakla po ngini. Bukas po yung misa tamo para king Christmas Day Mass, 6:30 a.m. 6:30 po. Sobrang anak ng Diyos, magsukayong pintula, uling bibait siya, Jesus, manalangin tamo, pasalamat kinipa, salamat bumibait siya, Jesus. Paskuting marangle, magpaskun ka rin tupa, karela prepakit siya, inganghel na hingino, at kayo tatapon, masaya'y manita ko, bibait siya ngening-ngening, talapang ligtasyon. Sobrang anak ng Diyos, tukso kayo kintula, uling bibait siya, Jesus, manalangin tamo, pasalamat kinipa, salamat bumibait siya, Jesus. Munta kayo ka rin, tanda ka ni Tiyay Nibing, at makakera, makabalot king langit, yung syudad ng David, ka rin king Bethlehem, sulong munta na kayo, dalawan ngayong ginuno. Sobrang anak ng Diyos, tukso kayo kintula, uling bibait siya, Jesus, manalangin tamo, pasalamat kinipa, salamat bumibait siya, Jesus. O banalay pa, pusong libig mong saya, sinagya, ingeni, italanin bayong din, karisab ng tao, karisab ng nilanan, magaling hayapan, magaling tuliran. Sobrang anak ng Diyos, masukayong kintula, uling
Po, dakal-dakal salamat kaning pong youth ministry na ning Holy Cross Parish. Misa pa po, palakpakan tala yung kanilang performance. Opo. Dakal salamat mo naman po king kaya tamong second collections. At then po, Pidalalo king Archdiocese, ang po rin partner nini, kanya pong youth ministry ni Parokya Tamo po. Bukas po yung misa tamo, 6:30 a.m. At reta pong bisang mag-venerate king image of Santo Niño. At duwa mo pong pila ne po, alang manibak ka rin, no ne magpilatang masalese. At saka po, alang kikis, no ne mo kaapis mo po, ne po, mamapis mo. Okay po? Sige, talakad na po. Yung ginuma natili kaya kayo. At kaya ka, anti mo rin. Sa guli, pasalamatan tala rin may hindi tapalang kandila. Ne po, Renkila family, Richard, Ampoy, Melda, Black Eyed Peas. Yung ginuma natili kaya kayo. Dukuya rin buntokyo para king masusing bendisyon. King Diyos ing alangang kayapan, ami paway king kadalumdum kete king yato, king kapamilataning pamikatawan ng tao ng bugtong anak na, may kalingapan, kaniting banal kabingyan, king kapamilataning maligayang pangabait na. Itabi na sana kay kayong dalumdum, apesari ng kasalanan, asagana rin puso yu, karing miyeliwang dapat kabanalan. Amen. Inibiryanang ipamalita ng anghel, karing pastol, ting maragulatulang daralana, ning pamagligtas na, king pangbait ng bugtong ng anak na, katmano ko sana king tula ng puso yu. Gawa na ko'y sanang matampang talapamalita, king may pabalita. Amen. Ngayon ipiyagom na yung kadyosana, yung pangataw tamo, king kapamikatawan ng tao ng bugtong ng anak na, katmano ko'y sanang kapayapan, kaya pa na pilubluban, kapalyaryan na kanong miyagom, king maligayang balayan, karing king banwa. Amen. Bendisyonan na kayong Diyos, may paing tutuing ikpa, po'y anak, kampo'y banal Espiritu, bisa midawne, mameta na king kapayapan, at lugod kang Kristo. Salamat, Salamat, King King Diyos. Merry Christmas po kay kayungan.